Hamawasini position ya. Paul Saka. Tamu hinoi. Philippians chapter 3 verse 8. Ang Jisu Christi abose jot toni sai o sungsara asai phai abose jot toni sai man thai koto. Nung ang tini Jisu Christo no manma se sini sai jot toni sai mam abose sini phai jot toni sai ka hampu. Bosa BFAS khaimaya bosa sakri manmaya bosa engineer maya. Gari paimaya dalan koto ticha maya. Abar ono nung yakari ma thangnai. Matthew 16 verse 26. Bebak sungsano maniba nung tawo khainai alang mano se maya hanke. Amen. Alang ma sabo. Jesus. John 14:6. Abong ka Jisu Kristo se. A Jisu Kristo se sung manani nango. A Jisu Kristo se sung manani nango. Bukro now. Bukro manani nang. 2 Corinthians chapter 6 verse 2 now. Tabuk se Jisu Kristo no sung yasak nani nango. Tabuk se Jisu Kristo no tui tong nani nango. No after that. Timane yagolo yang. Tabuk se Jisu Kristo no tong nani nango. Jisu Kristo ni bisingo tabuk se tong nani nango. Sengora sikok ngi bo tong mano Kristen ngi phano dakai ngi bo tong mano sinda ngi tong mano hamya ngi tong mano jaki ngi tong mano. O boro kaiton hawa hawai mania. O boro kaiton hawa hawai mania. Awang saya. Galatians chapter 5 verse 21. 1 Corinthians chapter 15 verse 50. Abo hai boro kaiton hawa habanta maya. They are Christian. Boro Christian no. Kya ba boro kaiton hawa hawai mania. Sab tangai hamaya. Kwthang tong sani Jisu Kristo bai tong ya. Kwthang tong sani Jisu Kristo no tui tong nai borok bo sumso khlaya. Amen. 1 John chapter 3 verse 6. Jisu Kristo no yasak nai borok bo tui sumso khse khlaya. Bo pap samu te khse khlaya. Jisu Kristo o sungsara phaimane sungno pap bai sikakna bagi si phayo. Jisu Kristo o sungsara phaimane sungno baptismo nahare akoy pap ngai tongtong aboni bagai ya. Pabo kasamun khai tong awon bagai ya bosuno clean sinayo. Leviticus chapter 20 verse 6 verse and 7. Tam sabo nor yafari they nor kuthar kai tongdi because I am your God. Tangoy ang nini Kaitor awon bagai nor an thani yafari tongdi bukuro now tabu. O sungsar samjak karon sebe kubang manami dai borok matha meka same ini sino angkel bo mo thangka nini bo jora phai to aboni bagai nini bagai sal managya sani nini bagai nini mokol kholobya sani Jisu Kristo no ya Jisu Kristo ko bo Hindu rong simi Christian rong simi Kaitor ya bonga sabo bo kriyata Malik, bebakni Malik, joto dofani Malik, joto horani Malik, nukjakna te nukjakya joto nosramai ka Jisu Kristus. Hallelujah. Khimani yagulo, boro thanai. Dormo kubangma osungsara ngimano. Jisu Kristus dormo songsara bagi phaiya. Babon bagi se phayo. Norok mon poriborton khai. Repent indi norok bakas laide. John babon bagi sabai ka tam hinoi. John tamini sabaika haplok ma haser nai harun khai ma chuksanai level ma phaine level lo thok nai ba ta thok situng hoi nai ba ta hoi situng prepare the way Jisu Kristo lamano se siniti Jesus pano Jisu Kristo na nangya ang nangya hintong nang Jisu Kristo na nango amen nini lukong Jisu Kristo na nango nini langma Jisu Kristo na nango O langma nini langma jen neng tabuk je kwthang tongman o ang owa ani ya. Galatians chapter 2 verse 20 Paul bawon bagai saka all life mo ani life ya mo ani bising no tong Kristo ni life si. Hallelujah. Bonono jorari tongko tauni bagai depend. Bekas slide sumsok pap samungta klaidi bini thani phai. Tangai I am holy. Ang pavitro mahai norobo pavitro kataru mo se barta mono se manav jati ni thane kotoma kaham borok o sungsaro nai kya nai mani
ang Baptist, ang Catholic, ang Hai teachers, is tungsulai tonglai both church. The real church is Jesus Christ. Amen. Asol church sangka Jesus Christos sei. Amon baga 1 Corinthians chapter 1 verse 12. Nol bisingo baksa ang Paul ni hino, angka Apol ni dol hino, angka Peter ni dol hino, angka Kristo ni dol hino. Verse 13. Hakeba noro ba Kristo no khasi ble. Kristo ti nung be khaja gi chong na. 1 Corinthians chapter 3 verse 4. Norok ang Paul ni ang Apol ni hinay tong lai ka hangkai norok abo osungsar ni borok hai tongma klai ya diba. Norok tau phana ang Baptist, ang Catholic, ang khai mo chini ke Kaitor, chini ke beren ni ya chini hinay tong lai ka osungsar ni borok hai tong nai rok ya diba. Osungsar ni tongmung mai tong nai borok Kaitor ni hawa haban ta de mano. No. Galatians 5:21. Borok Kaitor ni hawa haban ta maya. God monota mandi Jesus Christ no se yasak di. Karon he is the foundation of life. Psalm 36 verse 9. Lang mani sus bin aro simsi phayo. Nang char so thakai mo thani bung no simse mana no. Tiaba. Lang mano juri ni mana hanggai Jesus Christ na aro se phayo. Amen. Hallelujah. Jesus Christ ri bisingo se tapuk no to. Amai takuk song balai hambai Kaitor ng sing riman Kaitor kwthang Kaitor. Jesus Christ abon bagai sa Luke 8:52. Jadi gusajek ni nogo thangpuro musubuk nangai kabai tonglai ka Jesus sakata ta di